izina ry'umwami wa Yesu Kristo, ukuboko kw'Imana kuze kubana nawe, imbabazi z'Uwiteka n'umugisha w'Imana ukugote kandi ukuzenguruke. Uyu munsi wa none tuguhitiyemo abavugabutumwa 10 b'abagabo bambere mu Rwanda bashobora kuba barushaho abandi ivugabutumwa. Mu Rwanda hari abavugabutumwa benshi, ariko dufashe 10 bafite ivugabutumwa rituma rirushaho guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi. Umukoro wo guhindura abigishwa wabyaye umusaruro, kuko watumye ubutumwa bwiza bwaguka bukwira hose. Abakira agakiza bakwira mu mfuruka zose z'isi. Inkuru nziza yanageze mu Rwanda, aho ubukristo bwashinze imizi mu kinyejana cya 19. Kuva ubwo benshi bagandukiye Imana, amadini aravuka, ndetse ubutumwa bwiza burakomeje. Ubu mu Rwanda hari abavugabutumwa bagabura ijambo ry'Imana rikengera mu matwi y'abenshi, rikabarema imitima, abihebye bagahembuka, abafite ibibazo rikongera kububaka. Nubwo mu Rwanda hari abakozi b'Imana benshi bayoboye amatorero anyuranye, hari abagezweho bakunzwe cyane muri iki gihe bitewe n'inyigisho batambutsa, haba ku mbuga nkoranyambaga, mu nsengero zabo, n'ahandi bagenda batumirwa. Mu bashumba, abapasitoro n'intumwa b'abagabo bagezweho mu Rwanda, Humura Program TV yabahitiyemo 10. Wowe ukigera hano bwa mbere kuri iyi channel yacu, kora subscribe, ukore like, share, wibuke kwandikamo na komanteri. Wowe ubyumva ute? Ese wowe umushumba wawe yaba arimo? Niba arimo, ushima Imana, andikamo ijambo rivuga ngo amena. Ku mwanya wa 10 turasanga umushumba Bishop Rugamba Albert. Umushumba mukuru Bishop Rugamba Albert ni umushumba mukuru w'itorero Riera Bethesda Holy Church. Bishop Rugamba Albert yatangiye umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR mu Bibare. Aha hari ububyutse bukomeye cyane, hari mu mwaka w'1999. Hano yari umuvugabutumwa abo bita ab'umuhamagaro, ab'ubushake. Mu mwaka w'2001 yagizwe pasitoro, ajya kuyobora umudugudu wa ADEPR mu Rukurazo kugeza mu 2004. Yahavuye atangira Bethesda Holy Church ku wa 15 Kanama 2004. Uyu nakunda kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube, oya, ariko kandi wigeze mu rusengero rwe Bethesda Holy Church ariya Ikagugu, ukahagera, hano hantu iyo uhageze uhasanga akora ibitangaza, arubashwe cyane. Ku munsi wo kuwa gatatu Imana iba imukoresha ibintu bikomeye. Reka tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Bishop Karemera Emmanuel. Uyu ntago tuza kumuvugaho byinshi, gusa Bishop Karemera Emmanuel ni umushumba mukuru w'itorero Kanombe Living Word Church. Uyu niwe wasezeranije ibyamamare birimo Kimenyi Yves na Miss Muyango Claudina mu bukwe bakoze mu ntangiriro za 2024. Tugere ku mwanya wa 8. Mwanya wa 8 turasanga Pasitoro Zigirinshuti Michel. Imyaka isaga 45 irashize Pasiteri Zigirinshuti Michel atangiye umurimo w'ivugabutumwa rinyuze mu kuvuga ijambo ry'Imana. Izina rye rirazwi kubera inyigisho ze, akoresha amagambo adasanzwe iyo abwiriza n'ingero atanga. Uyu muvugabutumwa ari mubo muri ADEPR batarya iminwa mu gihe bashaka gutambutsa ubutumwa cyangwa message ikeneye gukosorwa. Ibyo bituma
akundwa ndetse bigahurirana n'uburyo abara inkuru iyo abwiriza bikaryohera abamukurikira. Pasitoro Zigirinshuti Michel yamaze imyaka 6 akuriye ivugabutumwa n'amahugurwa muri ADPR kuva 2012 umwanya yaje kwirukanwaho muri Werurwe 2018 ashinjwa guta akazi atabimenyesheje ubuyobozi. Turaza ku mwanya wa 7 turahasanga Bishop Prophete Masengo Fidèle. Prophete Masengo Fidèle nawe n'umushumba umaze kwamamara. Bishop Masengo Fidèle n'umushumba mukuru w'itorero Foursquare Gospel Church of Rwanda, asanzwe ari intiti mu bijyanye n'amategeko ndetse anayafitemo impamyabumenyi yakuye muri kaminuza yo mu Bubiligi. Bishop Masengo Fidèle ni umwigisha ubifatanya no kwandika ibitabo. Aha yanditse igitabo gikubiyemo ubutumwa buvuga ku busabane hagati y'abemera n'Imana. Yagishize mu Cyongereza ngo kizagere kuri benshi mu bihugu bitandukanye. Uyu kandi mu mwaka w'2020 itorero abereye umuyobozi ryujuje inyubako yaryo yuzuye itwaye miliyoni zisaga 400. Uyu kandi amenyerewe kuri YouTube channel afite channel yitwa Masengo Bishop Masengo, nibura akurikiranwa n'ibihumbi bisaga 29. Turagera ku mwanya wa 6. Mwanya wa 6 turasanga Pasiteri Desire Habyarimana. Iyo tuvuze Habyarimana Desire twumva iki? Iri zina rirazwi cyane. Ni umukozi w'Imana, akaba umushumba mu itorero rya ADPR, akorera muri Kicukiro. Uyu muvugabutumwa amaze imyaka isaga 40 abarizwa mu itorero rya ADPR. Yatangiye ivugabutumwa afite imyaka 10. Azwiho gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku mbuga zitandukanye yifashishije ikoranabuhanga, cyane ko ari mu ba mbere baryinjishije muri ADPR. Uyu mukozi w'Imana ari mu bavugabutumwa biyeguriye gutanga inyigisho zo kubaka umuryango, aho kuva mu wa 2010 yashyizeho inyigisho z'isanamitima ry'ingo zagenewe ibyiciro bitandukanye. Uyu kandi tumuzi neza ku ma YouTube channel, niho akunda kugaragara. Akaba afite YouTube channel yitwa Agakiza TV, akurikiranwa nibura n'abasaga 160. Uyu mugabo Imana ikomeze imwagure. Ku mwanya wa 5 turahasanga Prophete Claude Ndahimana. Prophete Claude Ndahimana n'umushumba mukuru w'itorero Soul Healing Revival Church, uzwi cyane mu biganiro atambutsa kuri BTN TV. Avuga ko Soul Healing Church yatangiye mu 2012, amaze imyaka 12 iyerekwa ryavuye ku Mana ubwo yarimo asenga. Yagize ati, ndimo nsenga nsaba Imana kumbohora ku bijyanye na karande n'ibiboha abantu muri rusange. Marayika araza ahagarara iburyo bwanjye ankora ku mutwe, nkomeza kumva umuriro mwinshi. Uwo marayika arambwira ngo ndakubohoye, nawe genda ubohore benshi. Prophete Claude ni umukozi w'Imana ukunze gushishikariza abantu kuba mu buzima buramya Imana cyane, kuko ariho akura imbaraga
zimushoboza gukora ibitangaza. Uyu kandi Claude nubwo amenyerewe cyane kuri BTN TV, afite YouTube channel ye yitwa Prophet Claude NTV, akurikirwa n'ibihumbi bisaga 35. Tugere ku mwanya wa kane, turasanga Pastor Nsenga Emmanuel. Pastor Nsenga Emmanuel ntabwo tumuvugaho byinshi, gusa n'umushumba w'itorero ryitwa Eglise Vivante, umenyerewe mu nyigisho akenshi ziba zirimo amashyengo, ariko zihugurira benshi ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo gusenga. Atambutsa kuri YouTube channel zitandukanye. Uyu nguyu uzasanga ku ma YouTube channel akurikiranwa n'abantu benshi, gusa agira YouTube channel ye yitwa Nsenga Emmanuel Official, nibura akurikiranwa n'ibihumbi bisaga 14. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Apotre Masasu. Iri ni izina rizwi cyane, ni izina rikomeye, gusa mu mazina ye bwite yitwa Apotre Ndagijimana Joshua Masasu. Niwe washinze itorero ry'isanamitima Evangelical Restoration Church. Abayoboke b'itorero rye bamwita Daddy, kumusanisha n'umubyeyi wabo mu by'umwuka. Anyuzamo akanabaha impanuro z'ubuzima busanzwe. Apotre Masasu amaze imyaka 26 ategetswe n'Imana gutanga ubutabazi bwo gusana imitima no kurema imiryango mishya akoresheje intwaro y'ivugabutumwa. Itorero abereye umuyobozi ni itorero rishingiye ku musingi wo kubaka umuryango uhamye, aho imfubyi ibonera umubyeyi, umupfakazi akagira umwitaho. Ihishurirwa ryo kuritangira Apotre Masasu yarihawe mu 1984, mbere yo kurishinga mu 1994. Apotre Masasu afatwa nk'umunyadushya iyo abwiriza. Abamukurikira bamufata nk'umunyakuri mu byo akora n'ibyo avuga. Mu nyigisho ze arashenga cyane, akoresheje amagambo yihariye n'ingero zitanga ubutumwa bwifitemo inyito ihishe. Apotre Masasu Joshua Ndagijimana n'umwe mu bantu bafite ibikorwa bitari bike mu Rwanda, ku buryo byatumye izina rye rimenyekana cyane, yewe rirenga u Rwanda rigera mu rwego mpuzamahanga, bivuye mu kuba umubwirizabutumwa bwiza. Ubu ayoboye insengero 70 mu Rwanda, 15 muri RDC n'ebyiri mu Burundi. Uyu kandi n'umushumba mwiza, abantu baramwizera. Tugeze ku mwanya wa kabiri, turasanga Apotre Gitwaza. Iri zina naryo murarizi, ni izina rizwi cyane, ni izina rikomeye. Apotre Dr Paul Gitwaza n'umushumba mukuru w'itorero Zion Temple Celebration Center ku isi. Uyu muvugabutumwa afite impano yo kwigisha ijambo ry'ubwenge ku buryo abamwumva batarambirwa kumutega amatwi. Apotre Gitwaza yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ku myaka 9, abatizwa umubatizo w'umwuka wera ku myaka 12. Yatangiye kubwiriza afite imyaka 14. Mwiyerekwa yagize mu 1992 harimo ko agomba gushyiraho ministeri y'ububyutse yitwa Authentic World Ministry International, igamije gutegurira inzira Yesu Kristo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yatangiye ivugabutumwa mu Rwanda, abwiriza ubutumwa bwo kwihana, kubabarira no gutunganya inzira kugira ngo igihugu gihinduke ubuturo bw'Imana. Apotre Gitwaza usanzwe ari n'umuhanzi mu ivugabutumwa, azwi cyane mu buhanuzi. Yakunze kugaruka by'umwihariko ku bijyanye n'ibimenyetso by'impera y'isi. Yakomojeho mu wa 2015
itorero rye rya Zion Temple riri mu yubashywe mu Rwanda ndetse ryanagabye amashami menshi mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Uyu afite YouTube channel yitwa Dr Paul Gitwaza Official, ikurikirwa n'ibihumbi bisaga 119. Uyu ni umukozi w'Imana. Ku mwanya wa mbere turasanga Pasiteri Antoine Rutayisire. Uyu Revera Pasiteri Dr Antoine Rutayisire ni umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru, wahoze ari umuyobozi wa paruwasi ya Remera mu itorero rya Anglikane. Rutayisire yamenyekanye mu nyigisho zitandukanye z'iyobokamana zirimo n'izubaka umuryango. Ni umugabo utarya iminwa iyo abwiriza kuko avuga ukuri kweruye adaca ku ruhande. Pastor Rutayisire w'imyaka 66 yavukiye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu 1958. Atangira ivugabutumwa mu 1983. Akimara gukizwa mu 1990 yaretse akazi ko kuba mwarimu, igihe cye agiharira kwigisha ijambo ry'Imana. Icyo gihe yahise ajya kuyobora umuryango w'ivugabutumwa rishingiye kuri Bibiliya w'abanyeshuri ba kaminuza. Akaba ari we wabaye umunyamabanga mukuru wawo wa mbere kugeza mu 1994. Nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi yayoboye umuryango w'ivugabutumwa wa AEE mu wa 2008. Ayobora paruwasi ya Saint Etienne mu Biryogo. Ahava ajya kuyobora iya Remera, paruwasi ya Remera yaherewemo ikiruhuko cy'izabukuru. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, nawe kandi Imana ikwiteho. Komeza wizere Imana, komeza uyikorere, Imana izakugira neza, Imana izaguha umugisha. Bibiliya yarambwiye ngo nta muntu n'umwe wakora Imana ngo yikorere amaboko, ahubwo mubo bose bayubaha irabemera. Nawe komeza wubaha Imana, Imana izakugira neza. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi marayika w'Imana akurinde, akurindane n'abawe n'ibyo wifuza byose. Imana iguhe umugisha. Ndabakunda.